Oke, kita masih di air terjun tingkat 1 dan selanjutnya kita akan melihat air terjun tingkat 6. Ini kan baru 1, jadi ada 6 lagi di atas mungkin. Oke, kita akan lihat. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Ini pemandangannya dari bawah hingga ke atas nanti. Ini mungkin masih kecil, mungkin di atasnya lebih besar lagi, guys. Oke. Oke, kita lihat dulu air terjun ini yang kelima, guys. Dingin airnya memang luar biasa, guys, karena ini memang suasana lagi kita pergi pun pagi, makanya terasa dingin itu memang terasa banget, guys. Oke, kita menuju ini yang kelima tadi, guys.
Ini air terjun yang kelima. Kita sekarang menuju yang keenam tadi.
choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 you make them choices you made, would you make them All the choices you made, would you make them